Di Kamala udang ko gena. La jambara hari ko si Gabriel ada pulo do. Kama nolong do. Gabriel! Apa? Di mang! Kapola. Dalam pola lang si Kos. Kamari lang. La pola lo sonjo-sonjo ko ke pola tamang-amangan ta. Di Gabriel! Di bapok-kampokan nih imbau ya. Apa? Nggak apa-apa doh. Kok duduk ha? Kamu dari tadi kok nak? Dalam pola apa? Manga dalam pola sayang. Duduk apa? Lihatlah di ang laponi menolong apa dari tadi ha. Coba dong coli ada udah rohit ang tuh ha, di pala. Lah jambara hari ko dak pulang-pulangnya udah kabar buku le. Lepas wang. Lai. Apa? Pada imbau dong. Bawa adik kau sekalian ha. Edo, Jo. payah dulu Edo sama udah Gabriel. Jadi apa? Iya. Elok-elok jangan cakap lo kalian. Dinggulai kalian jauh pucuk ubi kau beko ha. Lihat ada nggak tuh Gabriel? Laipak nyonya. Dengan dia ni suruh pak tadi. Oi dah. Oi. Dah nampak dah punya pulang dah. Dia kalau lusit ko dah. Bola dah. Dah jadi aku jual banyak wah. Mangga semua itu. Tu pulang. Mangga bulan. Apa ni lu ah? Dah aku jual banyak lu buku lah cik nak apa ah. Suruh dah deh capek lah dah. Mula pulang tu. Capek lah lu. Ni apa kau kok? Malah cek dili kok disuruh hari Senin, disuruh hari Kamis baru pajak kok tiba kok. Kemana udang kok? Salah pai, ni dah lepas balik. Tulang, anja male-male bentuk nyona. Ang sekolah rajin-rajin. Tolonglah Pak, sungguh-sungguh. Besok anja diurang, ang jual yang kasanang nyona. Yo, pelah kita colek dulu lah. Tadi pajar suruh dak lo tiba-tiba pajar. Pasti jantung hati apa. Lama gori ko hendak pulang-pulang nih. Susah ngomong apa nak. Rohit! Oh Rohit! Yes. Apa? And come here far. ना जाने कैसा एहसास है बुझती Kamala na apa yang bujang yang gagah yang kami yang maniko, ha? Pwede na sa di ba? Di Lajambara Riko dak kaba buko nak do. Lahi ba? Masih Gabrielnya. Gabriel di sini ba? Lah tagak anak jadi lalu luko tangan nak ha. Yo ba? Yo, jadi lah kota panasilim. Atunya pa ah. Ba? Hoi anak celaka. Kamariang, ni hebatnya ya, santiang ya. Siapa pandai mengajar nang Maroko ko ha? Ha? Saya hebat nang Maroko ko ha? Siapa majar nang Maroko? Dak puasa pulang dah. Aduh deh majar nang Maroko ko. Ha? Hei, dong sumbiang. Ada dia majar Maroko ko, enggak kan? Lah yang nampak di Maroko. Dia boleh nang saslop lai. Mama, ang galit lo. Awas lah Zua. Aren balen misua.